Ka jingdon jong kinong elam jong kasenjuk kitrai bat kinongnya kali kamai beri hinyo trap hasil car Asam menta kalane palat arpusau kentatam bat haka praterik risau arjar pusan kilayo bani kendu yo trai kali jong ka kali ke basimuai daki weipat kibriyo kiblasyo kaba kenthop bantap ru dak slipar yo nongnya trok ubade yo trai sinong na sangpung West Change Hills haka jingdon jong kini kinong elam kasenjuk kaba kenthop nadu kaseng Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA haka jingsanan lang ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA bat ki wei ki seng ki bayasan rob lang haka senjuk hasil car kalong ka basiso haka bai dei bat ka jingi kendu bat ki pulit ka silcar Sadar Police Station namar OC katai ka Police Station RK Singh ulat ban tha ya ki brio ki badan kti ban syo ban wan mi shathanat ka ba ki dang ab hadu mentang haka jing tha OC ka silcar Sadar Police Station utrai kali kabala simwai da ki brio ki basyo yung nongnya trong uba itu kerteng kum uba sumar bha play ulwan poi shathanat bat hak jingon poi jongu lala banyu I lengba ka video baka don ke jingenia kabalane apalat sikenta hadu bau new try ulong bo un pha wan yaki ban wan panma no nongnya trong hakabai dei bat kini ke jingyo banyekren bo presiden ka MCTODA uba moselender marngar bat uba balajit jerwa uba de nongai tien ka AKMTTA kabakila ong bakat ba kini ki basyo kimwan ban panma na uba sumarba kum ki nongelam ki badan hakalama ka sunjuk kinum ki na silcar bat lada kimwan ka jing ujor ha Human Rights Commission bat ka FIR kladep bandan lepa ban ujor persya yaki अब बोला रहा है ना उसको आने के लिए अभी तो आ रहा है बोला आ रहा है अभी देख आ रहा तो हम लोग बात करेंगे हम कैसा मरेगा हम कैसा मरेगा कैसा मरेगा और हम लोग मेघालय में किया तो पूरा गलती हो गया हम मरेगा अब भी केस करेगा ना यूनियन को अपना क्या बोला हां बोला वीडियो है ना आप देखेगा ना वीडियो में क्या देखा ह्यूमन राइट्स की इशू को प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स हम ह्यूमन राइट्स हम तो अभी 31 मार्च को अभी आएगा ना वो लोग रास्ता में हां कुछ दो ना इधर ले जाम नहीं यहाँ में रुका है बना नहीं ना फुटा अभी इतना नुकसान है क्या काम है आप यहाँ में हम आपके लिए फैसला के लिए हम रुका है लेकिन अब आप लोग के लिए ना कोई समझता है हमें मेरे पास तो अभी तक मैं सुनो मेरे बात लेकिन सब तो यहाँ में ना हम यहाँ में इतना दिन करता है यहाँ में इधर में उल्टा कर दिया हमको तो क्या करेगा क्या मतलब यहाँ में आएगा हम लोग कामयाब नहीं है खाली यहाँ आपके लिए रुका है कम से कम हम पूरा फाइल करके केस देगा और इसको हो जाएगा क्या का तो इतो झमेला है क्या काम इधर में रुकेगा ओसी भी अच्छा आदमी है हम लोग मेघालय भी बहुत अच्छा आदमी है हम लोग तो केस डन हो गया होगा केस डन नहीं होगा हम जाएगा फिर ओसी बोला ओसी क्या पता सारा केस दे तो मानो है क्या वन टू इधर में फैसला करेगा लेकिन हम लोग फैसला नहीं करेगा डायरेक्ट केस हो जाएगा तो दोनों का करीब हो जाएगा ना इतना मारामारी हम लोग का करीब कल से आया हुआ आता आया कितना 4 बजे कल निकला घर से 4 बजे कितना पहुंचे यहाँ पे कितना बजे पहुंचे कितना आधा घंटा लगेगा भाई हमारा 1.5 घंटा लगेगा 1.5 घंटा लगने से हम तो कुछ हो हम तो 7-8 घंटा के ऊपर जा रहा है अभी देखिए मैं तो गाड़ी में भी नहीं था मैं उनको बुला रहा हूँ आ जाओ देखो अभी दादा है आपके लिए देखो सर आपके लिए आप लोग बड़ा नहीं है हम लोग भी बड़ा कम से कम इसका केस सॉल्व नहीं देरी नहीं होने चाहिए कम से कम पूरा लग गया और तो ठीक है मारा मरीने लगेगा तो फैसला करो अभी इतना दूर से सोचो ना हम लोग भी खाने के लिए काम मिले गया हम लोग दूसरा भी काम है वही तो मैं भी देखो फोन करता है तुम एक बार आ जाओ ऐसा करो अभी बोल रहे हैं बोला अभी यार अगर नहीं आता है ना तो हम लोग का हाथ बन जाएगा हम लोग को पूछने का FIR डालना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाना पड़ेगा ये सब जैसे किसी भी ऊपर से मेघालय में पूरा बवाल बार यहाँ में बात करें अलग पैदा नहीं है आप लोग इधर में क्या आप
आपका वही जिसना ये सिलकर का आदमी ना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए tu utrai kali udang shuwan mah udang shuwan te uwan hang ne lamar beli ketua kali ru kalong baik ba ushuai ushuai kelang perlok ba upan tu basyo ya ini para driver jengi para nongnya kali kamai jengi usyo itu udai perlok jong itu te kajing nadu menen sengi ngilai dan nadu menen he ngilai dan sini ngila pha yu ban wan sini nadu na kaliang jengka jengki pulit nane na po silcar kila ong ban ya ban wan no sini ban ban yo ban ya resolve la ikani ka issue andre nadu menen he ngilai up hadu mentaro ngilai up umpat dia wan ni rama te kajing wan jong tu try ru menen kalong bai ba wan ban keren na kaliang jongki tu ki baya syo te nakaliang jongi ru ngilong baik ngi bat phi ngim dan dau ngim dan ni oi ta pidei ka try pidei tau try kali tang babat ngi phim dan kadau ko dan bai jau tu ubre ubasyo badat ya upara jongi te nakaliang jongi ru ngila dep keren masai ba udai ban wan bai sini ba nginyo ban ya ban pha pan ma batat nau driver jongi handrai te kalau sulong nak mah kalau long be ijat namar boleh kalau sulong boleh be ijat baik kumne la kajing syok dak separi ya tu para jengi te kawai tingi hap aingo hi ya usi jang kani ka selcar hang ya usi jang kani ka selcar sadar police station RK Singh mah te ngi hap ai hi kajing yaro yu bat kajing aingo yu uru lamar boleh ula yarap ha nadu menen ula yarap ingi ban resolve kani ka issue lamar boleh buat mau uru udang syutip menen hi bangiwan mengi unsatip ba kani ka jagum kata ka jing syasyo yu driver te nakaliang jong uru ula de ong ba ada ngai i shwa mangai kani ka video shwa kata ngilai ngala ai shwa da sumo to case lamar bele hanu ru hoit kata ka jing accident ka jing itu ko kali hanu kadan bai asurok ma tang ba banjrong kejat yanu ru kamde lamar bele ya katu kala dan ka an ka kanun ban pek ya kata ka jing accident kala dan ka motor vehicle act te hang tu ru ngihap ula yarap ningi hakata rukam ma ula ong ba ula nakaliang jung uru ula berngem hakmat jungi hi yau tu try kali ru yau tu banyak amde yau try kali yau tu banyak ba pidei ban wan chene lada phim wan tingi hap ban wan shaw ye phi ne yang de kadei ru kajing uang ba kadang dei kajing ba bat kajing sonsen jungi kum driver na kum ka union kesenjuk hang ne ba ngidang perkhat yu ngimpat ai kata ka FIR na ngimpat ai kata ka kanu ka jingle mo ka anyu andrai pan une u driver basyo ai upara jungi ula shupen klan pelen nadu menen bro sisngi nadu menen hi te nakaliang jung pulet ru ula de berngam te mentar ngidang ya up hang ne hi ba unwan lamar bele nginum ki nang ne kat bang ngimpat yo ka jing pan map nakaliang jung itu gi basyo te ngimpat ki hi nang neru wadi osi ru ula de ong ba ngadon rengkat be bat phi lamar boleh kani ka jingle kami hap syu hanu te nakaliang jung uru ula de ong bang unyarap bet undan be bangi te hadu mentaru udang yarap bet yangi udang pha mentaru la pha iki bre jung ban li shaw iki nakata ka jaka bekidan maki te lesi hapo kani kapuar ye so spang ula awan hi tu be syo iki ni para jungi kaliang jungi de mah kum ka senjuk tingila ong be ba ude ban panmap ru mdei ban ong panmap tang hapreng jungi udei ban long bai ka public apology uhap bai ban wan hakmat jong ka press ban panmap bat hang tang insa ya mah insa penkut no ikani lamar bale ban syo ban dat yu bre ban syo alai da ka slipar kami hap syo klalong no ba ngisha khen po kija kini kijingja hapo sor jungi hapo Meghalaya jungi kibun ki accident ki kali asam mi nrai laju yo so baki kinong Meghalaya ne kinong napo sinong jungi baki ni syo ya dat ikini sia nji yo sngo nrai hang ne pat ngide i sisa ka jing pen ibor jung kini nadu menen ngila up hang ne kila si penshat ni takata ngiru ngin pen terang bai bakat ba pimpat pan map ngiru nginum ki nang ne napo selcat nginum ki nang ne napo police station kap bangimpat yo ka hok jungi ngila don rengkat bat ini i paradkot jungi ban ngim kwa ban yait light lani ban yalam bakla lani bangin pensit lani ngin wanra da kanu ko se umpeja ya i paradkot i jungi ngila de batai ngila de prepare ya ka FIR ban pen i balada village da ka FIR nginom apsu yo to try to ngin lej no da ka FIR bat lada pidon kanu ka jing mdei bangi i tangapi handrai ngin don rengkat nama season ai FIR bapri teng ngemut ma i inanga jing la sha ingat maroi tengi la batai mo ya iba sumar ba lada pi FIR ngin don rengkat bat pi
Teladan light nang taru pila ngila batai ida kalanti ga badai kat kum ka ain ba ngila ban ai jing thoru syaka Human Right Commission ba inyo ajim syarhok ne ba suma tingila ai pharaya i tikilawan lang gini gi baying asemru ya shani ki men mo barok khoi kilawan lang shani tingi ai be karaya ki namar ki kila he kila rangba kila asung thu ban rai ru te malak kila don lagi kun gi ti mo te hadin makling jongki kila ong bangi kwa makladon gajing turwa kadon gajing wan turwa kumbo ong we para dekot jongki kali kamai melawan gajing turwa na kaliang jong uni utrai kali ubaya jia ya tengku bat ini i ba sumar berdekot jongi ilawan turwa ban yesuk te ngi ong yaki rai maki mdai ba penbor mangi tena kaliang jongki bayi ngasem ki ongin pediang ya kata gajing yesuk tengi ap ya kata gajing yesuk la kula rengi ba kita kinwan kinwan te nadu menen ngila ab ya kata hadu menta henrei ba ngi pile i lengba ki media ru ba ngi poi hadu kejing ya bangi la sngudom palat bala syuan penap ingi spang la poi spang la poi ar kenta de nembak sumat te ada kejing bitar meneng ilania na uyania bat rawi dukhar sabat uwi dukhar ngilania bat kini kitrai gi bala pha do utrai kali ban wan weng ban sim ya kali ru bat ya ka kali ru jangan ni ka trok ru kalong ba la pelaj da ngila banong da uni unongnya kali rengkat bat ngi ka union haja utrai ban wan pelaj kali hari mental la pelaj ban banyak kali ban kali yang jong police department kisngau burom bat kisngau kata ka jing yaisha ka jong driver kisngau burom bakin pelaj kali te hadin ngila don ka jingen ya te ya kata ka jing suk ndai bakwa mengi namar ngi ong ya ini para dekot jongi ya ki bahaying ru ngi ong ba dari pihak chanu ru ngi kloi bene do rangkat ngimla ban penbore nunu ban yasuk hari maki kirai ban yasuk ngisongu bagi don kata ka mensim ban yaisha kajing mensim ga baya map ki bang hikai ka dustur jongi ka jai berigo jongi tengila ap yaki kemud ba hadu menta na kaliang ka jongki kimpat don kapen long yang ngi ba ya kaliang jong police department ngila dep ong ya ka police department ngila ong tu try kaliru lada phimla ai ngi lik sei mangi ai ngi lik shaw mangi sei udon lada phi ong ba ukwa ban yasuk ten rei ngi sungu na kaliang jong ka police department ru hadu menta kemud bangi keren ya kani kemud padon kataka ka action bangin yo ban ya keren te na kaliang ka jongi ngi sungu ban ong ba ngi shu don kani ka jingkentu tang kani kawe babale ngi sha nyon ben gum ngi ndai tang ba sha thap henrei ban ba khali ru don ba khali kajing utrai kali ude barjala habau ai bala umba khli elau jong nom bala maru ong ude khasi ikasi ngin lek kat bomon don ba pentut yangi kata ka di ka mindset ka barung hagini gi barjala ku molong menta kini ba syo shusyo abet la biang lek kat bomon Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya